موقف المغرب الراسخ ملكا وشعبا وحكومة بخصوص. Sizlerle azametli İstanbul'da buluştuğumuzdan dolayı çok mutluyum. Bu kurlarda, Azam hududunda bizimki gelgen nihayetli keskin harbi siyasi ve o da ağır humanitar karşılık ihsan eder. Bu nedenle bugünkü etkinlikte düzenlemesinde inisiyatif alan ve zorlu uluslararası koşullara rağmen üst düzey Sammit'te İslam Hamkarlık Teşkilatı'nın hakikattaki samit derecesinde hem de bundan ama تجعلنا مرة أخرى نؤكد تقاسم الشعب المغربي مع أشقائه مشاعر التنديد والشجب والقلق المسبوق الذي يعيشه الشعب الفلسطيني جراء الممارسات الإسرائيلية ما هو إلا نتيجة حتمية لانسداد